in Top Channel. Top Channel, Big Brother. ¿Tú sabes Big Brother? Wow. ¿Qué? Come no? Oh, che calor, sì. Mamma mia. Mi credi a me adesso che è molto calore qui? Non mi crede la gente quando io dico lì i miei amici in studio, il canale 5. Io dico che molto calore, non mi credono. No. Dicono no, tu hai preso caffè. Mi dicono. Oye, tú me tomas el pedido. Sí, ya mi compañera se acerca también. Vale, gracias. Mucha gente non mi crede con... Mira todo lo que acá. No, io te voglio... gusta. Però mi gusti tu. Sto scherzando, per favore. Tranquilo, tranquilo. Io scherzo, sono regissore e attore di film. Per favore, io scherzo. Alla gente, scrivete qui. Lei se oggi ha una temperatura. Io sono un attore, non attore di film, però di programma, di ridere, De documentales. teatro, Ah, entiendo, cultural. culturales. Comprendo. Per questo io scherzo, però tu eres muy linda. Gracias. Questo è vero, Gracias. diciamo la verità. E, Pero grazie, ya estoy viejita. e tu eres culturata, con cultura. Questa me gusta. Ay, qué rey. Non mi gusta la gente di campagna che non sa dare mentire, perché tu sei gente che capisce. Hola, Allora, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Tienes cappuccino? un Cappuccino. cappuccino per me, per una signorina o signora. Ah, dos cappuccino, un'acqua con gas per me, per favore. Se tiene. ¿Quieres comer algo? No, Cappuccino. no, io no alcol, io non bevo alcol, nada. Io Vizioso. ho fatto 60 flexioni ora, 60. 2 volte, è vero? Lo scrivete in spagnolo. Ho fatto 60 o 50, quando ho fatto? Sì, mira, io ho fatto nella spiaggia. Sí. Sì, mira qui. Tocca. Sí, fuerte. Perché mi gusta la fiscultura. Chévere. Però grazie che tu stai con me, a parte di scherzo. Sei una persona positiva. ¿Y tú también eres casado? Io soltero, ¿Y por qué? perché non è il momento giusto. Non ho trovato la persona ¿Y giusta. tienes hijos? 60 popes. Mira, io ho fatto oggi. Tocca qui, fai così. No. Pectorales totales. Pectorales. Però fai così. Perché quando tu fai sempre, a me mi gusta la vita sana, Ah, entiendo. ¿Y la alimentación? la alimentazione buona. Entiendo. Mira, ya dejó de llover. Ya no está lloviendo. Posso vedere che è Samsung? No, eso es. Però è de Samsung. Buon telefono. Anche questo, Del trabajo. grande telefono. Ah, sí. Este es trabajo y este es el personal. Aquí están todos mis clientes. Sì. Yo visito optómetras. Wow, io sto male qui. Aiutami un po' per favore. Si quieres te llevo de una doctora ahorita. Mirami un po' per favore. Non sto scherzando. Forse sto dal TV. Qui. Sto male qui. Però per favore, sto male, mi fa male. ¿Qué tienes? Ojo seco. Cos'è secco? Ojo seco es que llora y llora y llora el ojo. Però miralo un po', per favore. Non ho qui perché non voglio girare così. Voglio stare dritto così perché... A ver. Pero yo lo veo muy bien. Per favore. Non è che mi fa male, sto molto in... Ah, por las pantallas, por la exposición que tenemos a diario con las pantallas. No, mi fa male sta qui. ¿Te duele? Non lo so perché. Entonces necesitas unas goticas que hidraten el ojo porque está seco. Sta secco, dove lo come farmacia? Donde yo trabajo, ahí las venden. Grazie. No, perché ha detto uno che c'ho l'occhio, a chi mi fa male? No, davvero, forse perché sto molto di fronte alla camera.
por las pantallas, eso se posiciona pantalla. No, Dio mio. Aiuto. Per favore, mi dà un'acqua che tengo sete. Dale, espérate. ¿Tú me puedes dar el agüita antes, Per por favor? favore. Ellos te pidieron una agua. Ho preso un po' di colore. Pero me fa... Esto no, solo aquí. En el derecho. Sì. O que tengas presión ocular. Pressione oculare, non lo so, per favore, non so. Io spero che me passa. Eso es por el ambiente, por el medio ambiente. Oh, muchas gracias. ¿Quieres con gas? Solo el capuchino. Ya lo están haciendo. Stress, forse stress. Ya me tomé ahorita un aceite de coco con vinagre de sidra. O forse vitamina mi serve. Perché quando sto io qui, quando non sto mangiando frutta qui, che qui non c'è nada. En el hotel no tengo fruta. No, quando io sono stato a Bogotà, solo Bogotà diretto, e lì mangiavo frutta, perché Bogotà mucha frutta. Sí. Aquí nada. Es que aquí es muy duro que llegue la fruta, porque todo lo tiene que traer de afuera. Hai ragione. Entonces tú vas a los supermercados y ni un bananito, ni unas fresitas, ni unos arándanos. Scusami, fammi fare una cosa qui. Però grazie. Non ti preoccupare perché... Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene in Italia? Com'è il tempo lì a Venezia? O stai in Italia? Va bene, facciamo una... Grazie. Però ci sentiamo dopo. Dopo, per favore. No stress. No, sto facendo una battaglia. ¿Tú tienes TikTok? ¿Sai cómo funciona? TikTok? Pero no sé, Però cosa? no soy tan buena para el TikTok. Ti aiuto io. No hago TikTok. No, ti aiuto. Sei italiana, amica? No, è colombiana. Ah, colombiana. O lungo? So, tranquillo, no stress perché non posso. Per favor. Po vamos, forse I kam thënë jam që aty nga I shteti, më kupton vlla, I kam thënë jam nga IA, nga I shteti, edhe kjo është la dottoressa, si, infermiera. Më kupton vlla, të lutem, 3 minuta, të lutem. Te voy a mostrar una amiguita. Espérate, pero Chiami un'amica? ella ¿Está aquí? estuvo hace poco en Venecia y estuvo aquí. Di Y la Venezia. conocí acá. Ciao, Fotiova. Yes. O italiano? Sì, Mi senti a me? mi sento tu. Che fai? Allora ti dici una cosa. Lei che è arrivando con te a Live, in diretta, Sì, perché lei mi ha detto brutta parola a me. Io non ridi con lei. Forse parliamo in tedesco. Ok. Parliamo in tedesco, Germany. Ma dio un secondo. Ok. Però in Un tani- poquito. Unë tani, as nuk kam qeshur me atë Klehen që ka emrin ajo. O vlla, ma ndroj mua beti. Ndjoj sekond. Bera gjë. O e s'kam gjë me ty, po ndjoj sekond. As nuk e kam përmendur, unë po qesha me çuna, po bënim gallata humor. Italiano me ta tedesco, Germany. Vale. Aha. Unë po qesha me çuna, po bënim gallata humor. Pse gjuj unë ty tani? Ka I nata jo? Qa faj ka mund? Traj, folva, forse që ta ndroj qiku, e beka stile. Po, Qa faj ka mund Allah tani? Vjen ajo do të muli mua si mashku? Danschen, mycket danschen. Te comprendo. Io non so niente, perdona. Scusa a me, amico. Io ti voglio bene come amico. Io
tu sei buon persona, bravo ragazzo. O që mala, amana të kam vla, unë të kam respekt vla, e thash që s'ngatrojme me ty vla. E bera një herë thash, perché devi capire che Danshe... Ora io ti capisco bene, però lei non dici questa parola brutta per me. Scusa che per una giornalista che ha preso il lavoro a lui. Non ti preoccupare. Che devo fare io? Non devo fare, che colpa c'ho io? O lungo, te loj do ben se do flasin qik vetëm, te loj do ben. Rria ty ti, mos s'du të mërzis ty ju. Të lutem, la vita è bella, qërë qike që malë. Me mirë të rri një qik vetëm, edhe flasim prapa sanaj, qa kjetë, më të vrit mendja. Sai che voglio io, tu e io dobbiamo essere amici buoni. Lo so, veramente. Comprendi in spagnolo o italiano? Osana, non dobbiamo litigare perché la vita è bella. Perché dobbiamo litigare? Perché un'altra ti ha preso a te il lavoro lì. Ma chi se ne frega? Ti ha preso un reportage a lui e lui sta arrabbiato. Pero mira cómo te escriben. Sí, a todo el mundo. Y te mandan besos y besos. Y todo besos, el mundo, y yo lo conozco. Y te mandan flores y te dicen que hermosa Colombia. O gjoni në ashtu do t'jova. Skrivete, shkroni spanjisë e la futu branda vlla. Shkroni italisë. Y se ríen todo el tiempo, mira. Lungo rico. Ciao. Besos y más besos. Shkroni italisë. No, mi vogliono bene perché io sono numero uno. Sai che è? Ciao. Ciao, ti amo tanto. Sei dall'Italia. Hola, mucaco. ¿Qué es mucaco? No, así se llama, es bueno. Ah, Esto es bueno. Bella, me dicen que Esto es bella. bueno. Oh. Sí, no creo. Ore, mos skrivete malere. Ku shkujt e shqiptarere? Ku shkujt e njëre shqiptarere? Io, vuoi la verità? Io sono metà Albania, metà Italia. Tu sabes Albania? Io sono metà Italia, metà... Papà. Mitad Italia y mitad qué. ¿Y mitad qué? Perché tu non mi credi che ti parlo. Mia papà italiano di Napoli, la mamma di Albania. ¿De Albania? Sì. ¿Cómo así? Perché? Usted está muy mezclado. Non ti gusta? No. Está muy mezclada la cultura. Sì. Mezclada. Lo que quiero decir. Mio papà è napolitano, mia mamma Albania. Sì, per questo io parlo italiano qui. Questo qui è... ¿Y tú naciste en Italia? Sì, io sono nato in Italia, a Napoli. E che devo fare? Scusami. No te preocupes. Dico la verità allora, che devo Te fare? voy a mostrar el pasto donde queda Pasto. en el país. Mira, ayer estuve en la playa. Ayer saqué un tiempo y me fui Dove para sta? Fammi bere il cappuccino? Per favore, sì. Vale. Mira, la playa es muy bonita. Ayer estuve en la playa. No. Ayer estuve en la playa. Dove sta sto posto? Allá, Pasto si chiama qui? No. Aquí en San Andrés, esto fue en la playa. Ahorita, ayer. Non ho visto nada io. Ah, no. Tu mi aiuti ad andare là? Sí. Fai vedere? Esperemos, eso pues pasto. Sì, ma io voglio sta playa qui. Tiene sigarette aquí, signora? Sì, sigarette. Io fumo però pochino. ¿Sí? Ah, fumo. Ma che devo fare? Fumo 5 sigarette al dia. Sí, eso es malo. Ti spiego. Palestra, faccio palestra, però sigarette fumo. Sí, ¿y qué cigarete? Marlboro. Aquí no creo que vendan. Aquí no venden cigarettes.
Ciao. Come sta? Ciao. Hello. Hello, English. Linda. Linda. Vamos una partita. Edhe, lungo, kjo po lungo. No, aquí no eres carro. Lungo, kjo po që është e bukur. Ahí Me këtë shkon ti për kokë time. muy linda. Y tú es linda. Ju, muy linda, muy linda. Gracias. Qué linda. Lei es linda tú. Je, të flashin sytë, se do na marrëshëm sysh, e të keqe. Lungo, amane lungo, na zë syri. Dice que tú eres positiva. Tú e a tú. Tani, dili u që thoni. Jo, nuk e di me. Otro, Gala. Po, nuk e di. Urdrolla nuk. Ja futa ishte njeri po thoshte e shqiptari thoshte. Zirte flamurin. Edhe unë nga i nati i thash, jam gjysëm nga ai shteti dhe gjysëm te. Tani ngecje i që shkron dhe aty. Spioni. O lungo, kjo është agoca që do e toshti? No, mamma mia. Lei dice que tú eres muy linda. Gracias, tú eres más linda. Gracias. O lungo. Quando una donna dice che eres linda è muy positivo. Sì. Perché donne sono gelose. E quando una donna dice la verità No, è non sono gelosa io. la verità. Io non sono gelosa, no. O lungo. Tani kjo është e goca që do jetoje ti? Jo, ajo është tjetër. Kam gjetë ja 2 tjera unë. Po qa dy... Jari kjo e disa shkoke me këtë ti për kokë time. Mi dice che tu stiamo bene. Lei è attrice. Muy bien. Lei fa Muy attrice. bien. Dice, Sì, muy bien. sì. Muy bien. Ya pues. Questo. Ore lungo këtë mbajtire. O lungo këtë mbajti, për sa shkon, për zoti. Me më gjumu lungo këtë mbajti. Bene. Dici tu in Italia spagnolo. E po në spanjol non so io parlare. Se te vas a cargar. Edhe një lule. Sto caricando. Ah, ya. Jore, pse? Claro, quería Ajo është kemër e bukur o vlla, merr një veshje për Devo zot. caricare un po' questo. Ne flasim për moshën që ajo ka arsyu. Gala s'ka marrë vesh gjë. Qa? Qa te? Cosa hai detto tu? Non capito. Për moshën që ka kjo thash është yll. Dice che sei per la tua età eres muy linda. que gracias. Muy formosa. Linda. Ti, Perché io ti ho detto una signora. është një grua që e mban veten, e kupton? Non prendi a me. Atë e mirja dhe unë. Una signora con cultura, con mentalità buona. Jo, me që ti timu, jo, me ka mbaj lungën ajo. Subito al modo di parlare. Ka motra lungës sot. E disi. Tu eres Ya ves, la gente no quiere aprovechar por esa situación. Kam mire ka, do rri si puna juaj ai. Ai ike dhe gjena një lungo. Lungo, ike si puna Nostradinit. Ike kapna njëti lungo. Dice che tu eres muy linda. Sí, son Gracias. esas caritas tan O bonitas. Bajram, falemderit vlla. Gracias. Finani, trujt zoti. Gjuni në avione quna se na gat me Allah lungo, që janë javin e lungës. mua $3. Tu doj të ike se na i gjen, Gala. që magjie i ben, ere, drejt. 500 veta, o Gala, 500 veta s'më gjojnë gjë mua ja, bic me ashtë alla. Do gjo lungo, do t'jap një këshill? Si shpjegohet alla? Ja ta shpjegoj unë arsyen. I qojnë aty në dora gjive andej. O lungo, do më djosh Po tani. njeni ishte i teor 10-30 pik, miku mendja alla. Do më djosh tani apo jo? Që është dora gji që unë s'du me O, Lung. vetëm shajnë. Lungo, Ha, më djo tani. Do t'jap një këshill unë edhe mbaje bafën vesh. per favor. Dale, no te preocupes. Ha, Ti lungo, bën shumë muhabet me njerëzit, okay? Nuk i flet lojës. Dhe shumica i njerëzve që ty të fusin në live, të duan për audiencë.
Po mirë që këto të shfrytëzojnë për audiencë, po shfrytëzoj edhe ti paktën TikTok-un siç e shfrytëzojnë gjithë të tjerë. 500 veta në live tani Allah. Nuk vjen një Po foli lule. për lojës, thuj hyje. Ishte njeri Një milion galës. Do si foli Robi. 33 piku habita unë. Ria po e shikoja o si u qoj tyre. Unë nuk e di Allah. Po qojnë mua Allah, thot i botës. E po njeriu e mirë Lungo nuk e do njeri. Pikë. E pa tjetër. Shumë të liber. Me ira të hajtë se Zotë ishi mati përshëndesi njerëzit. Salutiamo tutti pozitivi. Hyje, like, faleminderit gjithë. Like-et i komentet pozitive. Encontré en la isla. Anche like non fanno nada. ¿Dónde se può caricare? Hyje, like. No se ve, pero ahí está mi hermanita y la estoy llamando. ¿Y dónde está? ¿Dónde vive? En Manizales, como yo. Sì, Sino que no se ve porque está todavía muy oscuro. sì, scusami. Mírala, salúdala. Ciao, come stai? Tutto bien? Se llama Paulina. Come stai Paolino? Njeri Lungo, sa i le lekët me kurva, thënë që sa drejtë janë këta. Po që lekësh e i me 10 euro, pi, rrieve. Klaqet. Lekët, po. Ciao, dottore Lungo. Buona Paolina. Siamo in televisione, ti salutiamo. Italisht, Lungo s'di, italisht. Mira cómo me ha hecho reír. Nos tenemos Po, pra, Lungo vetëm kafe, ta i laj sanduiç. Pomo, andiamo. Po i kjo se të dej sanduiç. Këto, tallin Lungo rob zoti. Po, anche, scusa, 3 pesos, 2 pesos, sot kur gjojnë nga troti. 5 minuta aqui. E po, ta është kur thot, më duhet 10 euro hyje të do i mishu. Occiuna, vuoi Chief Copertoni? Saluta un po' a Chief Copertoni. Chao, que estés súper Achí. bien, estás muy linda. A Chief Copertoni. ¿Qué? C'è uno mio amico, a Chief Copertoni. Dy lule. È uno del reggisore mio. Do nga troti, do na bëjnë për zotin. Vive a Milano. En Milano. Te habla español, a Chief Copertoni. Que hola, mamacita. È il mio reggisore. ¿Sí? Salutalo. Hola, ¿cómo estás? Però devi dire a Chief Copertoni. Po pra, Sí, Overcomer. Así. a i jeton pa stres. Po pra, are o lungo. Dio. Hola, bonita. Perché lui è un reggisore. Habla todo le lingue. Ya, amiga. E shjeri. Dice significa. ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno. Tua amica che fa? Ella es mi hermanita. Ah, la hermana, scusami, La perdonami. hermanita. ¿Cómo? Ay, no, Ma por la tua aquí. hermana. Por aquí. Que cuando esté con luz nos muestre, porque no se ve nada. Ciao hermana De Diana. Diana, sì mi ricordo. Muchas gracias di rispetto. Paulina. Sì, Se llama Paulina. Paolina. Deja ver, para que la salude Io bien. penso che dobbiamo andare nel porto. Grazie, ciao e muchas gracias. Chao, querido. Vamos pues. Do un minuto che bevo il cappuccino. Dale, tómatelo. Muchas gracias. ¿Me permites ese bolsito? Por favor. Gracias. Ocuna, o lungë, e kemi si shpirt galën, thot a qifi e kemi si shpirt galën, thot. Faleminderit. Lut zoti thuaj, me gjithë familje. Po di pa poco pure a me, tutta poquito pure a me, che non c'è problema. Anche un po'. Grazie. No problem. I riu ka firi lyet me parfum grash. Hajde këture me një radhës nesër. Marë të drejti të marë. Bajram, faleminderit shumë dha.
Po çuna, hajde bëjmë çik like se do ikim mishë. Po çuna, kam një pyetje për të gjithë ju valla. Po pra, bravo. Po çuna, kam një pyetje valla. A më shkon mua të bëj filma valla dhe humor seriozisht çuna. Kemi në një aktor regjisor Shqipëri valla. E meritoj një vend Top Channel çuna. Po çuna në Top Channel. Si thoni ju? Ure do e puthun po. E meritoj një vendu në Top Channel. Pa që vetëm një jo pashun dha. Vetëm një jo. Drilon Hoxha, o Drilon Hoxha. A ka film. Drilon Hoxha, ashtë këtu o dha. O Drilon Hoxha. O quna falemdet ju që i gjuhet të dha. O gala hajnë. Do ta krasim atë Drilon Hoxhën. Ku e ke mere tani, e mere do? Aprita, si edhe në tute live, se për ta marrë si kam numrin e telefonit. Bjere të live i Drilon Hoxhën atë ka dha. Po të bëj filma... Ja, po erdi? Po erdi dhe i them të kërkon pak këtë djali. Lutem kalo pak se ka një propozim për ty. O quna, a më shkon Big Brother mua dha. Unë i bëj gjitha quna dhe fix fare shkatroja dha. Fix fare e bëj misa ta dha, për zotin. O Big Brother Albania, Italia. O Big Brother. A kemi këtu Big Brother dha. Do ta sillim dhe atë Big Brotherit këtu? Po sille dha, ku është? I shpëndajmë live dhe atit në prit. Ure, ku është Big Brother Shqipëria? Scusa? No, perché devi preoccupare? Siamo tranquilli. Se no vado, se no... Ti disturbo? La tua sorella, tua hermana, se no c'ha paura per me. Se c'ha paura io vado, ti lascio. Bani, faleminderit shumë për shpar Lali se s'kisha internet, nuk e di. Iku interneti fare. Perché tua hermana tiene paura, hombre? Ne. Asnjëri s'erdhi lungo. Do ta fitet lungo Big Brother tash do i gjejmë. Faleminderit shumë Bani për shpar për zotin. Jesi uniko si jella. Klasi me Luci vlla. Jo, Lugo, po të ftum këto te Big Brotheri do vesh? Unë e shkatroj Big Brother me tallesh tje. Ua! Qa thua me gala? Unë jam aktor, unë do t'isha aktor me jam gabimisht, kam ikër në migrim gabimisht. Scusa, vazhdon me italishtën, scusa, po mësori prej qinë. O gala, unë jam aktor i lindur thot njeri. Quando pagamo, señor? Unë jam aktor thot njeri, o gala. Jam aktor, unë duhet isha aktor filmash në Shqipëri. Jam bërë loj mos bërë. Ja po të vija i dhe ti themi atine, po kur gjë këtu, o lungo, kur të futi Drilon Hoxha në live, do të shkuj ty, unë do të temë është Driloni live, futu live ty dhe i temë fute qik të shokën ti. Gjënër e lungo. Po, më falë, të gjoj. Te escucho. Venti siete. Do t'i temë unë të futet live me ti. Po. A ti temë të futet live me ty. Direkt, po. Ja kur zhi. Ose kur ta shikojnë live, unë do të shkuj ty lungo, futu live se ki Drilon Hoxhën live dhe thoi vi. Like. Tengo. No te tengo. Quando esto, bueno. Vieni. Mira. No, andiamo. O gala, falli se se nuk po në gjoj. Skuza. Tani ku do ikesh me këtet? Do iki me anijet e ishulli i Jack Sparrow. Te izla Jack Sparrow. Ku e njohë këtetit e shi lungë? Tu sabe, tu shile. Ku e njohë këtere? Tani një pyetje kam për ty, Gala. Lali. E meritoj unë t'jem TikTok, apo se meritoj? E meriton, atë që ke meriton. Tani thasim realitetin. Ta pranoj dhe unë jera, Allah.
Jo, tani gjo, e pranojmë gjithë në ti e më pozitivi këtu lunga. Unë shaj së ofendoj njeri valla. Bëj humor, bëj shaka dhe bëj gjera reale pa plane. E ditë fortën, skuta ke sa pra, ti e më pozitivi. O gala, shko qik. Unë po i ka rrugës tani më doli këtë është do vish të ishtë në potha ke do vi ktheu rrugën. I ka unë e përshëndeta, i mora në numrin, kur tha jo, i ktheva dhe është do vish të ishtë, ja i ke njerëzit këtu. Po tha jo. Po ja se më thanë këtu mu. Scusami, perdonami. Ora, ktheu rrugën kjo çfaj ka muna valla. Perdonami che sto andando a tu, no, dopo... Gracias. Dopo abbiamo, tanto che abbiamo tutta la via. Tutto va Abbiamo niente da fare. Tengo que ir a trabajar. Vamos y te llevo al pueblo. Life. Tu non vieni in isla? Yo te llevo. Yo te Tu llevo non para... vieni con me? No, más tarde. Oh, tu non vieni con me? Che io do ti ampunere. Io pensavo che tu vieni con me nell'isola. Pero más tarde. Más tardi, allora non vado ora, andiamo más tardi insieme. O Yo c'è... te llevo al puerto y de ahí me vengo a trabajar. No, ma io il porto so dove sta. Qa sot kjo, valla? Ma che ora se... Vashka e lunga. Vazhdoj, myje, like. Ore është në punë edhe do vi mas tardi. Qa thonë? Disa budale janë, o gala, e disa budale janë këta komentusat. Ajo thot, jam në punë. Tu vas a traballar ora. Io pensavo che tu vieni con me nell'isla. O lungo. Te quedas. Ma io voglio che tu e io nell'isla. Mañana. Vamos Mañana. a Yoniquí. Andiamo mañana nel Taconichi. Dove sta esta? Otra isla. Io non so perché sta altra isla qui. O quna, po ecim qik me like Allah. O gala nesër, però prendiamo un scooter, nesër do kemi një ishull tjetër, është një ishull tjetër, janë dy. E djove... Po so do ikësh të ta ishull? Do iki unë vetëm, kjo po më shoqëron mua, se më do mua. Pero, okay. Trabajo. Hoy, de 9:30 tengo cita con clientes, con doctores, hasta las 5:30. Unë kam 4 vjet, edhe s'bëm fetër më kishtë më dim të thua mua. Lere, mire ka e kuptohet. 5:30. Muchas gracias. 5:30 y ya mañana nos vamos a Yoniquí. A mañana andiamo a come si chiama? Yoniquí. Es hermoso. A oggi beviamo nel club. Más tardi. Porque hay que producir. Sì, devi lavorare. Hay que trabajar. Un attimo. Dammi darte un abbraccio. Dy lule ju të një. As dy lule s'kemi në? Muchas gracias. Like, spani, lule t'gjurë. Nuk e marrë vesh. Kërës po karikon me telefoni, Allah. Ngeli 100%. Ua. Guarda, c'è un'altra isola buena. Questa isla è linda, sì. Hermoso. C'è. Que tiene que venir. Vieni pure tu. Vengo pure io. Dice lei, vieni anche lei. Tienes que venir a broncearte. Qa thotë? Vieni aquí che è linda. Po unë vi, unë kam njerë sa ty. Oh, il sole. Që falimderit, quna falimderit gjithë. Myje, like. Eres buena chica. Yo soy todo bien. Un Nico, faleminderit valla. Sa leri loja tuti Allah, plasi mua për këtere. O gala, e ti portë ti. Po shku njeri leri loja sot, edhe rime atë. Sa buzë, u kam 17 buza resht, po mbaj radhën a i thot, rime këte thot. Sa është këpu? Një garante a i gjuj në avion, ke lek. Nga lera hapë. Se po dalë minus me këta unë. Ditë për ditë këterim, prisha 100 euro dje, vera 50, në nëzin jetën, i ga Allah.
Oj, lere këte loj, thot, negativa. Ta pas, prita shikoj qim ka për follow mua kjo dha. Ku vajti, dhe? Ku vajti të kile dhukë? U është i mas për zotin. Jo, ta shikoj që këte që shkoj t'i lere lojë, prit. Miku, s'po e gjej, thot. Lere lojë, thot a ik me ateti. Pritoj që. Qanka, u prisha $10 minus. Rindri. U gala këta s'lajke s'bene, kupton ti? Dalë minutë i po qepi njerë që shkruan aty, i garandin alerat. Po Lungo, po se s'bleni karrike ti edhe kur ti e shpi aty ullu dhe mos bëj mua bet me këta, gjuni thuj. Si? Gjuni thujëra. Jo. Gjuni. Mua bje për qeshu, një gara dha në alerat, më gjoj me juve unë. Ju që shkroni ju jeni negativa. Ate që e ka, për zotin. Faccio un video aquí, más lindo. Faccio un video aquí. Po che lindo. Jo të gjithë, sash dhe që janë gjitha ba. Tieni un attimo, che faccio un video per favore. Solo un attimo. Ere janë të kaldajës, që t'i bejo? O Lungo, ti ki motra? Miru pafshim. Tieni un attimo. Ik lali të rujt dopi. Bye bye. Dale. Hola. Ciao. Bye. Un video. Faccio un video buena. Está haciendo un video. No, ¿Qué quieres? Fammi un video a me. Sai fare un video, però aspetta così, mira. Tieni aquí. Ajá. Aspetta, aquí, mira. Aquí. E mi prendi a me. Vale. Quando io faccio il dito, mira. Quando io dico 1, 2, 3, tu premi là. Quando io faccio il dito così, tu gira aquí suave, suave. Vale. Però vieni aquí quando giri. Vale. Allora. Io, un momento. 1, 2, 3. Suave. Perché mi serve per un programma di Rai 1. Muchas gracias. Andiamo. Mure plasa vapi Allah. Kjo tani po thot se kam kapur një të madh thot. Po I thot shoqës aty. Kam kapur. Todo esto es el puerto. Todo Aquí era esto. donde querías venir. Sì? Sì? Sì. Mi lasci aquí a me. Tu puoi andare a trabajo. Exacto. Yo voy para el trabajo. Ci voy por vediamo. acá. Y más tarde, tú vas a ir conmigo, te vas a quedar acá. Andiamo insieme. Vengo nel tuo trabajo. Ya te voy a mostrar dónde voy a trabajar. Però posso stare là. Claro. Non mi interessa la barca, la isla. Ah, no. Andiamo mañana. Mañana vamos para allá. Mi interessi tu a me. Mañana Andiamo nel tuo trabajo. vamos. Perché me frega a me dell'isla. Vamos para Dall'isla andiamo mañana insieme. Mañana andiamo tu e io nell'isla. Oggi sto qui, non me ne frega niente. Mañana vamos para allá. Mossa liberisa. Poi fare un saluto speciale. Abbiamo qui un grande deputato di Partito Democratico. Non sto scherzando. Mira. E lui è stato il presidente, mira.
Sali Berisha. Sali Berisha è stato presidente di Albania e Italia. Sì? Sì. Fai un saluto, ti prego, perché lui... Hola. Sali Berisha. Sali Berisha. Butta qualcosa qui, Mosricot. È stato il presidente di Albania, non sto scherzando. Per muchos años. Ha fatto un sacco di denaro. Mira, Sali Berisha, c'è butta fiori. Ay, qué lindo. Mira. Io non scherzo. Sali Berisha. ¿Me quieres enseñar? Porque yo no sé. A me non mi interessa Isla. ¿No te interesa No, Isla? perché sono stato già. Ah, bueno. A me mi interessa conoscere a te, stare un po'. Perché ¿Cuál es tu nombre? io Mario Mario. Antonio. Mario Antonio. Mario Antonio, ¿qué? Mario, il nome Antonio cognome. Ajá. Nome italiano. Lucio Dalla, Vasco Rossi. Ajá. Vamos pues, Mario. Ora fermi là, chiama. Mi sta spegnendo il telefono. C'ho 5%. Devo raffreddare il telefono. E la tua hermana è preoccupata? No, clientes. Per favore. Vacila. Listo, perfecto. Ya le voy a averiguar si tengo la misma montura que me color. Y si Dios quiere, permitido si está por ahí entre martes o miércoles de la próxima Scusami. Vuole sigarette, per favore? El cigarrito. Espérate, ya lo busco. Scusa se non ti disturbo, non è che io ti disturbo a travaglio, per favore. Non ti voglio disturbare. Todo bien. Io ho lasciato l'isla per te. Perché tu mi gusti. Della isla me ne frego io. Non sto scherzando. La isla non mi interessa. ¿Tú quieres un cigarrillo? Sì, un Ya lo pacchetto. vamos a buscar. Però non ti voglio disturbare. No, no me estorba. Ayudar a trabajar. Grazie. Hola, ¿qué? Scarico il telefono va. Sta spegnendo il... Ure s'poha karikon telefoni va, s'ka mundësia va. Është zeu shumë që una amanare. Ue, 6%. Ue, dobbiamo caricare il telefono. Urgente. Non tengo batteria. Necesitas cargar el teléfono. Devi caricare, c'ho 5%. 5%. Si sta spegnendo, dobbiamo trovare un caffè. Oh my God. Oh, per favore. Non carica. Signora perfetta, pronti. Uè, scarico il mio telefono, Allah. Dobbiamo trovare un bar urgente. Espérate, ya buscamos dónde cargar Sí. el tele. Sono 5 minuti. Uè, c'è scarico il me, Allah. C'è un telefono, Allah. Kjo që karikuar, Allah. Ka 3 vija. Për kjo ka marrë. Ure scaricon me kjo, Allah. Per favore, fermiamo un minuto. Bueno, Carico 5 minuti. vale, 5 minutos de Sì, carga. donde, aquí. Allá, aquí la presa. Ure, cuca presa, Allah. C'è una presa qui. Posso mettere un po' il telefono in frigo un minuto che sta bruciando. Un minuto. Solo un minuto, per favore.
Déjalo que te cambie. 5 minutos aquí. Per favor. Solo perché il telefono sta scoppiando. Per favore, se non ti brucia il telefono.